Biyag ti tao. Maitabon ang tikabsat ko, Carlo. Nakakaasin ang itinak na pinanawan na. Wala rod, Bina, bakit? Nakakaasin ang anak ng imbati na. Kasla mo dati na pagtang iti inada. Takas tao na niya panagsangit na. Uwan nga ron. Babasit na pailaan. May sakin duwala ang titawan dagito'y anak na. Hanggang natayan ti inada. Piman damat. Sana bale, ta saan tamat idabay-bayan. Data timang padakkel ka namang paadal ka nakwada yung tundumakil ka. Ibilang ta idan, kaspod no nga anak ta. Taawan ba't anak ta? Uwan na, Carlo. Dagiti anak tinataya na kabsat ko, di bilang tanganak ta. Kat ipatagta ko ma, aginggat-ingga na ida. Di ta ko maidabay-bayan lakay. Uwan, Vina, bakit? Igad ko tiyag trabaho para ka nagiti ampunin ta akakaanakam. Ay na, kapilitan ada kayo ti mangaywan ka dagiti ubing. Takabsat ni Vina nga asawam na di inada. Da kayo tadaan karbengan amang taripato kadakwada. Wala na. Napatagan na iti ubing ka na kami nga agasawa. Iso nga ibilang mi inda kaspud no nga anak mi. Nakakaasimot dagiti ubing. Nasapaan na tayo ti inada. Takasano, nagsakit mo't ngamin. Wan nga rod. Di na nalasatan ti sakit na. Imo na ana tayo ti asawa na. Sa ita, si marunumat tayo. Lagi tila unay ubing ti pakaasyak. Wen nga rod mala, dawatan tayo ti panarabay ti Diyos kadagiti naulila nga ubing. Tabay-abayan ti Diyos ida, bayat ti panagdakkel da. Rabiin, Carlo. Napaturog ko dagiti dua nga ubing. Ang itakala sumangpet. Nagapkapuam. Ibagam tiyag paiso. Impakadakmat kan ka itay agsapa amarabyanak nga agawin. Tamapanak iti balay ti kabsat ko. Tiyakpatsan! Ti kunangkit di at dababaim. Vina, di mo amo ti ibagbagam. Awan babaik. Itian niya aga po nga aramidag ti kasa. Apay nagsipat ka ngay. Aglablabas kan, Vina. Sana ka po tagul uli magkaklaan kat agruam kamot ka namang kabkabil kanyak. Ket? Kumarit ka? Kabilanak? Sige! Kabilanak! Bakla! Ket! Anay ko! Naglim pagarop! May turod na gaya makabilan! Amo ka! Naumaan na kun nga asawa! Miso kabilan na ko! Pinilit na kamang kabil ken ka, Vina. Kasta ti kayat mo? Ti makabil? Walang kayo tibayan! Pumanaw akong ditoy! Vina! Mapit lang! Vina! Oh, napanan. Oh, nalawa anak ti asawak. Kurt, napanan na nga rudan. Tsaka mo na nang. Diyak makontak ti cellphone na. Ay na, una yan ay kas tayo latan. Kanayon ti panagapayo. Intun kwan mayat manan. Aglablabas mo't ngamin ti asawak no daduma. Pagatapan na kiti saan kumot nga aramid nanan. Pagsaritaan nyo iti nasaya at dayta Ingka ay aywan. Namaminsan. Kasla mauma ako na siyak akanayon ti mga ayo ken kuana nanang. Ura iso ti nagbasol, siyak dat ti kanayon ngagpakumbaba. Kadamot ngamin kamalim, anak ko. Takinabil mo di asawam. Iso ti mo na. Ken kanayon nakastatyar aramidan na kanyak. Itulok ko kadilatan akab kabilan nak. Sana mabalin nanang. Nala, ingka kasarita ti asawam. Kanayon lata nakastoy ti mapaspasamak kadata. Maumuma akon. Agapata, inton kwan, agkapyata. Inton kwan, agapata manan. Ket, anya nga ron ti plano mita. Agsina talaingin. Anya,
Kasano nga rod dagiti ubing? No kaano nga dandwa nga ampunta, isumat ti panagsina ta. Ay kat sana problema day ta. Alaak ida. Hanggang no kayat mo, bumingay ka. Pagsagay saan ta ida. Sige, makamo ka. No sina ti kayat mo, sige. Pagustuhan ka. Ay, ayatin ka, Vina. No, kayatin na. Ipay ko amin nakasapulam. Agbiyag ka akas na reyna iti sidong ko. No, maikarim lakit di. Maipatigmumot ti ampun ko. Ada siguro namnamam kanya, Mang Daniel. Sana problema na ita. No, kasano ti panaypatig ko ken ka. Kastamat lang iti ampon wano anak mo. Nasayat nga rod no kasta. Tauray ampun ko lang ti anak ko. Patpatgagday jay. Ken awan sabsabali. Ta anak ket nga rod day di kapsat ko day jay. No, kayat mo siyak ti mang paadal ken kuana. Tapno mapanagnakam ti kinapunok ken ka. Sige. Aklunin ka nga rod yan, Daniel. Oo, ang yaman akbila. Pangasim, Daniela. Di mo ibagbaga iti anak ko ti maipapan iti kinatao na. Tatiam mo na, siyak ti pudpudno nga inana. Well, awan problema iti dayta. Papananta ka di, mama. Ako ha. Intagatangan man di kursunadak abag anak ko. Nakasilgayam ita. Barbaro man ang lugan mo. Ayan ti sigod na lugan mo, mama. Awanan, inlako kon. Diyak kayat day jayon, anak. Nagsingpad ni Papa Daniel kan ka, mama. Taamin akid dawam kan kuana. Itad na. Ay, wana. Kas dyan iti kinapatig ko kan ni Daniel. Kan uray si Kalaya napatig kamit ken kuana. Nga uray saan naka pudpud nung anak. Wen nga ron, nakasingsingpad kanyak, mama. Iso nga agadal ka na imbag anak ko. Ta adapay ni Daniel amang paadal ken ka. Di ka pa'y lamak ki boyfriend, Ala ni mama. Ubingak pa'y. Adayo pa'y mapasamak ti kasta. Palpalagipan ka laeng anak ko, tani. Adu itan dagiti nasapsapa ang makinobnobyo. Diyak kaya ta may tulad ka kadakwada. Rabiin, mama, nga magbilbilang ka pa'y laang iti kwarta. Nawen, tainak man ibang ko dagito'y inton bigat. Manayunan man ang tiurnong ko iti bangko anak ko. Kat, nangalaan nyo dita nagadua kwartayo ngay, mama? Ay, inted ni papam Anyapay ko ma. Talaga nga adu ti kwartan ni papa, No agdawat kayo kan kuana, ikan na kayo adagos. Siyempre love na nga minday jay. Di nak mabalin na paayan. Agpabak ng ta anak ko. Agurnong ta, tane, lumakayan ni papam. Sumagmamanulaan nga nito, tay pa nagbiag na dito'y lubong. Isa masapol nga agbalin tamot awais anak ko. Daniel hani, kwarta man. Pangus-usaramay iti kwarta, hani. Awan ba't makikita kapag gasgastusam? Iduldulin ko. Agur-urno nga, tane. Laglagi pa. Saan ta nagkasar? Numun una ka amatay ngam siya. At least, nakasigurado ak. Adaurnong ko. Alan hani. Ala. Ikan kamanan iti kwarta, Vina. Leia, adto'y tibalon mo ama panag-eskwela. Ha? Nagdakkel mo't daytan, mama? Alala, awata mo. Enjoy yung mo't ati kaadat kwartata, anak ko. Gatangam amin akayat mo, iji pagadalan nyo. Kanum amin akayat mo akanan, wan. Ilibrem dagiti kaadalam no isaw. At iti kwarta mamapan ag-eskwela, kulin anak ko. Umdas ka din ita. Agyaman nak, daddy. Sobra pa'y
Agbalbalo nakmat iti pang lunch ko. Merienda klaang tikat gatanga kay school. Di ka agbisbisin, anak ko, Wan. Oin, Daddy. Sige, mapanak nga rudan. Mapanak ko na di paggadalan, Daddy. Okay. Agan anad ka, anak ko. God bless. Na paano nag-eskwela ni Kulen, anak ko? Una nang. Nasapa rin mo ritay. Kasla ka, nula ang idibasit. Ngam ita, balasitangan. Un nga rod. Nagpardas ti panagdakkel na. Kumusta nga tamot tanti kabsat na nga inala ni Vina? Yak narodam mo, nanang. Awan kontak ko kadakwada. Ngam, aday di nakadamagak anak din na kano ni Vina itibak ng alakay. Anya? No kasta, awan nga rudan at tinamnamang agsinublyan kayo. Tanaki asawa mo't kaya man iti sa balay. Jak namnamanan ti panagsinobyan mi, nanang. Adayon ang mapasamak ti kasta. Kat naibagam ka din kan ni Kulen ti puno a kinatao na. Basta tinaybagakin ko na. Nagsina kami iti inana. Dahil talain. Jak imbagbaga ti may papaniti kinatao na. Adda amak ko amang ipudno iti amin ken ko na. Amang ano panawan nak. Saan mo't siguro, taawan mo't sa bali a papanan na. Tanatay mo't tandang itipod no adatakkel na. Basta adda amak ko nanang. Napatig ngaminan kanyak ti anak ko. Isulangan tinang ibukbukak iti atensyon ko. Wan, amok day ta. Tanakitak no kasano ti panangipatag mo kan kwa na. Kat, maragsakan tadimak ka na singpot ampun mo. Wan nga rod nanang. Sapay ko maa, tagtultuloy ti kasta nga ugali na. Agyaman nak, simangput kayong mutlaang ng Daddy. Narabian kayo man na simangput? Wen, tanag-overtime akanak ko. Ay, supay ngamin ti kita kiti panag-overtime ko. Naggagat ka unay, Daddy. Mas asyanak kan. Ngamin, kanayon ka mabambanog. Nairuama ko na anak ko. Masapol ngamin na makaurnong tay ti pagadal mo iti kolehyo. Naggagit ka talaga, kung nagsingput ka, Daddy. Tilatan masakbayak ti pampanunutom. Wen ta anak ka nga rod. Rumbang laama ipaayan kay tinapinta sa masakbayan. Iso nga aramidot ti amin nakabaalag. Tapno mapagadal ka anaimbag, anak. Leia! Leia! Leia, anak ko! Leia! Leia, anak ko! Ni mama, Leia, umay ka man! apay nga ta. Leia! Mapanak iti sileddakan ni papa. Ingat mapaspasama ka ni papa, mama. Tulungan nak tapagkatan ta ni Papa. Di tari tayo sa hospital. Agad atakin ni Papa manag ko. Sige, mama. Pagtinulungan tayo na pagkatan ni papa. Daniel! Abaya pinanawan na kami maten. Kasano kang paitan? Tayan ni papa, mama. Wen garudan ako. Awanan timang tulong ka na ta. Kasano ta paitan, anak ko? Leia, rumwarak. Ha? Papanan niyo, mama. Kay tabtabon laang ni papa ngamrumwar kayo. Adadaan malidayanak. No agtali na idaklaan dito'y balay. Iso rumwarak. Inak agpalpaliwa. Ha? Mabait kayo laang nga rod Agawid kayo adagos. Wen, agtext sakto. Diya ka mo, no, anya nga oras ti sangpit ko. Sige, sige. Mapanakon, anak ko. Sige, kakadwa. Agsala tayo kitdi. Pangyaw-awan iti problema ti kastoy. No, awanan tinuman tayo. Gurder kayo manan. Tatsak ti makamu.
Aginjoy tayo, kakadwa. Pangyaw, wala nete problema. Tangay na tayo ni Papa, agsublitan ijay lugar da lolom, anak ko. Ha? Kat kasanon nga iti balay ni Papa? Awan karbangan ta dito eh. Agnaeden dagiti anak na iti muna nga asawa na dito eh. Iso pumanawtan. Anya? Malalala, tulungan nak nga agimpake. Jak kayat amasangputan data dagiti anak ni Daniel dito eh. Iso amasapol ang makapanawtan na dagos dito eh. Nay, narabyan ka maray na si Mang Pina. Uwan tatang, nag-overtime kami. Pina, nakaw. Ijam ko man ti panagsugsugal mau. May bawas ti kwartam dita. Imaduntupay tatang. Agsuswerte ak iti sugal tatang. Iso abay-bay ang taklaan. Dahito yun ti pagsapulak. Ay, sana nasaya at ti kasta. Ay apo tatang, kakaiso na nga agsuswerte ak. Sayang ti gundaway. Kanayon ka na marabyan nga agaway. Saan ka pa yan nga gawawin mo na luma? Sana bali taadumot ak kwarta ti isang sangpet ko, tatang. Masapol nga agpaduak iti kwarta. Tane, awanan day di Daniel amang mangted iti kwarta kanya. Ano, ti sabali awagas, tapno kumita ka iti kwarta. Sana kasta. Apo, makarengreng kayo. Inakman lang maturugan. Aywan, ni Leia, nakaturog ka din tatang? Saan pa ay asimbang pa? Anya? Ni, rabiin, awan pa'y laang? Pati ni Leia, maliwliwaya mo. Yak amaw no, sa rinaw ti papapanan na. Bayan yun, takasaritak to inton sumangpet. Kanayon ka kano amarabyan nga agaw-awid, Leia. Apay, papapanam. Katuray mat da kayo. Kanayon kayo amarabyan, Mama. Di kay pa agaw-awi din na daduma. Nita, Anay ko. di naksungbasumbatan iti kasta, ha? Nagawan kat a respetom kanya akon nga inam? Apay, ano pagkarkarit mo? Itatadakkel kan, tumangsit kan? Ha? Di nakpadpadasan, Leia, ha? Sa bali ak no syak ti mapapungtot mo! Mama, ang transfer ak iti pagadalan. Jak kayatan iti sigod a pagadalan mi. Adda kalaban ko ijay. Ket, sa dino nga rod ti kayat mo pag-eskwelaan. Kompormen Basta saanan nga iti sigod. Tamangan no makalaw anak pa ijay. Sige nga rod. Basta tarimaanem ati ag-eskwela. Tapno sana masayang ti gastos. Nawatam? Uwan, Mama. Ay, kwartayo man nga ron tay nakgumatang iti sapatos ko. Adamot tay kagat-gatang mo sapatos. Nauma akong day, Mama. Jak kayatan. Kan, adda kayat ko agatangan na bag. Leia, gastadora ka launa yan. Saan ko apidpidutan ti kwarta, laglagi pumday ta. Saan na bale? Takanayon kayo mata mga bakit isugan. Nalakala mabawi yu dayta, Mama. Papanam, kulay na pok. Awan sa mo ti skwelam ita. Awan lola, ngam inak makitangdan nga aglaba di ta kaaruba. Nakadalusak matan dito'y balay. Awan aramid kon lola, iso nga inak makitangdan, ta isupay apang allowance ko ijay school. Ay na, nagnakam ka talaga nga ubeng. Masyanak ngamin ka ni daddy, lola. Kanayon ti pa nag-overtime na iti trabaho na. Madanagan akpaykit din. Amangan wag sakit, lola. Iswasaya atam ta agada, alwan. Wen, lola. Adara pa ap ko. Kit kayat ko atunuyan dayta. Para kada kayo kan ni daddy. Daddy, amuyo, insurunak ni Madam Feli anak kilabaak nga agaramid iti palaman. Kastaya. O di nasaya at anak ko.
Tagaramid kan iti palaman tayo. When daddy, kan padasik mo ti agaramid iti ilakok iti school. Anya? Ay nasaanan. Ang mga numaliwayam ti panagadal mo, anak ko. Saan daddy? Basta, padasik to. Dagijay dagiti padak nga estudyante. Asit kak ida, tapara manakman dito'y lako kapalaman. Excuse me, ada lako kapalaman, kun ada free taste na. Oh, ramanan nyo. Kat no magustuhan nyo, mabalin nyo ti gumatang. Nalakalaang ti pangilakok. Oh, ramanan yun. Ni, nagkapon day ta palaman? Homemade day to'y. Siyak tinagaramid. Sigurado nga taan nadalus day ta? When mangala kayon. Nalakalaang ti pangilakok. Gumatang kan. Ay saan? Taado ti palaman mi ije balay. Agduduma pa'y Important pa'y amin dagichay. Ha? Ala, ingkalakwan dagiti daduma nga estudyante. Adaywan nak dito yan. Sige. Nagsuplada mo tinday diyang estudyante. Bak nang siguro day jay. Madlaw nga min iti panagkaw-kawes. Kan panagbadbado na. Inak pa'y lakwan dagiti daduma. Manipod ita, labaamon dagiti kawes mo, Leia. Tani, awanan tay laundry dita ka Aruba. Nagsiradan. Anya? Diyak mo taglaba mama. Sursuro ma, nangro na kitne, mangrugin, tipan nakaabak ko. Agmalmalasak mo ten. May ibusan, ti urnong ka. Ha? Apay ngay? Di yu itulog ka mama. Sana bale, ta pag negosyok tinabatbati a kwarta. Tapno adalat ta paging kaman ta. Ay, Mais! Mais yun dita! Napudot pa ya mais! ha? Ne. Daglakla ko iti mais. Ayaba man, tagumatang ta. Ay, aguray kayo. Mabigbig ko day taglakla ko mama. Di aglakla ko matla iti palaman iti pagkadalan mi. Anya? Ani kat... Ay, nagagat nga rod ano kasta? No siya? Diyak lamay ito rin taglako-lako. Never! Biyag di tao. Mais! Ha? Mais yun dita! Ne, daglakla ko iti mais. Ayabam anak ko, tagumatang taman. Aguray kayo mama. Mabigbig ko day taglakla ko Di aglakla ko matla iti palaman iti pagkadalan mi. Anya? Ay, ni kat... Nagagat nga rod? Ano kasta anak ko? No siya? Diyak lamay ito rin taglako-lako akasta. Never! Iti anya aga po ngamin nga aglako-lako ka. Jakmat kayat nga aglako-lako ka kasla kakaasi dita. Agiskwela ka kitdi. Mangala ka iti kinadoktor. Agabrod kanto. Ijay ito balas yu taaw ti pangipakatam iti inadal mo. Tapno dakdakkel ti matgedam anak ko. Diyo ka din na yun ng tigatangin yun, nana? Saanen? Saan may mutla ama ibaws? Alalala. Babalin mo ti pumanaw. Tapno makalako ka pa'y. Agyamanak nga rod, nana. Sige, mapanak pa'y. Mais yun dita, apo! Oh, mama. Apay sana may sinati pa nagkita yu iti dayjing aglaklako. Leia, kaadalam ka di dayjay. Saan mama? Agpadala nga pagadalan ti pag-isiskwilaan mi. Kastaya. Kasla, agkakaingas kayo ngamin. Anya? Anya kayo mutan? Tila pangyararngian nyo kanyak. Adayumot Napimpintasak mo't nga amang nga miso Ala. Yung kayaban ni Lolo. Kanunta yun to'y ginatang taamais. Tatang, kumusta nga tamat tanda Carlo kan tikabsat ni Leia? Jakam mo Ta iti napanag iti lugar da iti babasit pa na iti apo awan da ijay.
Adanag ko na ngay makarday ti pagnaidan. Daka mo ano nagsublidan wanuan niya. Siguro, balasang ti kabsat ni Leia, tatang. Lakit di Ay, sapay ko maata nasaya at ti kasasaad ti apukaw iti silong ni Carlo. Patsik asaan abaybayan ni Carlo ti apo ko na, tatang. Rabing na kumagaya madwada nga inalam itay. Wen nga, Roda. Nagbuti ngak ngamin, tatang. Amangan ko nak no, saan ko ida amabiyag. Iso nga imbatik ti maysakan ni Carlo. Inkanto sarong karan ida Ay, nasaanin, tatang. Tama nga no ibagana nga agsubli akken kwa na. Ken maysa, amangan no adan sa bali, a pamilyana. Ay, nagsayang ti relasyon niya nga agasawa. Nagkasar kayo pa'y mat nga raw. Tatang, saan kami mutlang agkatunusan? Iso nasaysaya atin ti panagsinami. Ang lagi ti nga ro nagkabsat tinapiktaran iti naramid yaw. Naipaidam ti kundaway kadakwada nga agdin na. Basta jak kaya ti agsubli iti sidong ni Carlo, tatang. Anak, di mo timbagakan ka, adi ka naglakaw. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti panagadal mo. Kaya't ka atulungan, Daddy. Kabalan ka pag-adalon. Siyak trabaho para iti panagadal mo. Masyanak ngamin ken ka, Daddy. Basta nun niya timbagak, iso ti masurot. Saan ko maanatangkan ti ulom, kulin. Mama, kwartayo man. Adagatangak na. Basta agsao ka? Kwarta! 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 Awanin kwartak! Na-scam ti kwartak! Anya, kasano nga rodin ti panagadal ko? Panagbabayad man ng inton bigat. Agsardeng kan nga giskwela, Leia. Awanin pagkadal mo. Anya, apay ngay. Kasano laangan nga tibiyag ko no jak makaadal. Anya tagbalin na masakbayak, mama. Diyak ka mo! Di nakpila ka sarsarita, Leia. Pangaasim, ha? Mariribukan ti panunot ko! Lolo, marikata na kong agangas. Kaslada na dagsa na ba nagkanakaparabaw diti barukong ko. Apay ngay. Sapay awan jay inap. Jak amaw tinapanan na. Marigatan ka unayan, apaw. Wan, lolo. Talaga mabitlaan ta, mga yapak iti pagluganan ta. Mapantalangan iti ospital. Tatang, kumusta ni Leia? Madama pa na ti panaka-examin na anak ko. Marigatan nga agangas itay. Anya nga ti mapaspasamak kan kuha na, tatang. Saan mo ta sigod akas chay? Wani nga raw. Simatya pa ok. Natawid ng sama ti sakit na itinatayan na kabsat mau. Ha? Ay na, saan kumamot tatang? Diyak lakit di ka bailan no mapukaw kumot ni Leia. Patgit ko na itanag ko, tatang. Ala, ang kararagta anak ka. Sa pala ko mata malasatan ni Leia ti mapaspasaran na ita. Sa pala ko mata sa nagrabe iti sakit na. Anak ko, Tinaksangitan, mama. Si bibiyagak pa'y. Ay na. Babaya kas tamutin nga tinaduktalan da sakit mo, anak ko. Nakaro ka nun ti sakit mo. Tadi magkalan ti pusum, anak ko. Agim bagak pa'y, mama. Jak pa'y kayat ti matay. Bueno, anak ko. Aramidag ti amin na kabalak. Tapno papaagasan ka. Masapul nga aging bagkaleya, anak. Tatang, dakkel ti magastos para iti agas ti apo ko yun. Kasano nga taningay. Sapay awan kwartak anak ka. Amumag nga awan makukwartak. Tanga. Padasik ti umasidag ka ni Carlo. Ha?
Kat sika anak ka, baring masyan ka ni Leia kat matulungan na. Wen tatang, lipatek pailaang ti saan mi anag kinawatan. Tilmonek pailaang ti pride ko tatang. Basta agimbag ti anak ko. Hello? O sino da ito eh? Carlo, siyak na ito eh. Ni Vina. Ha? Inalaki ti sigod a katrabahuam ti baruan umirom. Ada ko manapatin nga ibagakin ka. Iso nga agsarat ako ma. Ha? Mga asim Carlo. Akita ta ko ma. Ado ti kayat ko nga ibagakin ka. Sige, Vina. Sa dino, ti pagsarakan ta. No kasta, nagsubli kayo ni ti sigod a balayo? Wen Carlo. Nabayagin. Kaya't ko amagasan ti anak ko. Gamawang kwarta. Iso nga agpagpakasiya, Carlo. Tulungan na ko ba? Sige. Mangdedak iti pagagas ti kabsat ni Colin. Iti may sa kondisyon. Ha? Pagamamuan ta nagiti dua. Tapno makapagamamu da nga kabsat. Sige. Awan problema iti dayta. Kabsat? Sino ang kabsat ko, Daddy? Ada kabsat ko? Adda anak ko. Ket pakawanan nak no jak imbagat yagpaisukin ka. Daddy? Adda nakam mo. Isa panawanan tapno maamuam ti pudno akin at taom. Ala, dumsagtan ko lin. Di ta balay ti papananta. Aguray kayo, Daddy. Mabigbig ko day tabalaya. Di ta dyan naglakwak idi iti mais. Anya, aging gaditoy. Nadanon mo apaglakwan anak ko. Owen, Daddy. O sige, dumsagta nga rodan. Ha? Ni, ada kayo matgayaman. Ha? Kulin anak. Iso ni mamim. Mami! Agyaman nagtanakita kayo matlangan. Kamusta kayo? Mabigbig ka, balasang ko. Si kaya naglako iti mais idi dito'y balay, saan? Owen, Mami. Katsaklaim pagarop. Da kayo gayam ti asawa ni Daddy. Ay na, anak ko ay pakawanan na ko ma. No saan kami ang nagsubliti si Dungyo ka ni Daddy. Alala, umay kayo. Mapantayo iti silid nga ayan ni Leia. No kasta. Agkabsat ta, Leia. Uwan nga ron. Jaklaim pagarup. Adagayam kabsat ko. Kat si kadayta. Pakawanan na kami. No itala pinagsabat mitidalan niyo anak ko. Sorry, no neramraman kayo. Gapoy ti saan miya panagkinaawatan iti inayo. Anyan. Tsaklaim pagarop. Adagayam kabsat ko. Anam, apay ngay nagsakit ka matan, Leia. Manang kunam ka ni Leia. Ta inaunangam si Kakolin. Ay, sorry, Manang. Agpaimbag ka kuma. Uwan. Kaya't ko pa iti agimbag. Tapno makadan na kayo iti napaot. Sorry ha. No tinagibasit ka iti kalabas. Linais ko ti panaglaklakong. Ngamjak na yung pagarup nga agab sa tagayam. Isumot lang nga agkakaingas na. Wait nga, Ruth. Anyan. Diyak mawatan tiriknak. Itata nagkitatan, Manang. Nakaragrag sakak. Ta nagkita ta. Agam
Maasyanak matiti makit-kita ka sitwasyon mo itan, manang. Saan na bale? Agimbagak pay. Promise. May antang agsarita dagiti agkabsat, Vina. Tapno may papas na ti iliw da iti tunggal maysa. Uwan nga, Rod. Kat, kumusta ka matin, Carlo? Nangasawa ka kadi? Saan? Ure nobya, awan. Impamaysak ti atensyon ko ka Nicolin. Agyaman na, Carlo. Di makila na sayahat ni Colin. Kan, uray saan mo akadaraan. Imbilang mo apud nung anak mo. Nagtulagan taday ta idi. Ngay bilang ta ida kaspod nung anak. Ta ulila daket nga ruda na demman. Iso na lang, tas sikat ti simmo ko. Sikat yan ang isingasing iti sina. Ken impanaw mo ti kabsat ni Colin. Uwen, aminado ak. Ado ti kamalik, Carlo. Ken, ti may sapay ang nagbasulak. Nakidin na akiti sa bali a lalaki. Bayat ti panagsinata. Vina, Pakawanan ako, ma. Jakon namnamaan ti panagsinublian ta. Amok, kadurman na kon. Gapo iti naramid ko. Ang kidawag lata ti pamakawan. Gapo iti naramid ko. ala, lipatin tan tinapalabas. Tiket ni panagimbag ni Leia ti panunutan ta. Ket nuko na makasapulam ti kwarta, si dadaan na katumulong. Siyak ti mang paagas ka ni Leia. Agyaman ako na, Carlo. Tatang, napagnumuan mi ka ni Carlo, nga agsubli kamin ijabalay, tapno makapagden na dagiti agkabsat. Rumbang lang ngamin. Urusan nyo ket di ti bagbagiyon Hadayo siguro na mapasamak day tatatang. Ngamin, mabain akon. Amangan no, di na kun kayat ni Carlo. Ta, nakidin na akit nga rod iti sa bali a lalaki. Idinto ta iso. Ket saan gayam ang nakirelasyon iti sa bali. O kahit alangan na panawam ni Leia ibalay da. Jak mabali na panawan ti apo kayo ijay. Ta, kasdyay nga rod ti sasaadin na tatang. Wan di mo panawan ta kasapulan na ka ni Leia, anak ko. Manang, agkasilid tawen. Ken, agkaidata. Kababain kan ka. Masakitak kulin. Kaya't nakakaida. Una manang, apay kumasaan. Ipapastatag kadwa ita, tanagkitatan. Asikaswen ka na imbag, manang. Tikit di pa nagadal mo ti into naram kulin. Di na kon panunutan. Amangan no maapektaran ti panagadal mo. Saan manang? Basta, pakaragsakak ti kastoy nga ramidek. Maasyanak ngamin kin ka, manang Leia. Ija silit ti pagturugam, Vina. Ta siya kin di salas. Ija sofa ti pagturugak. Saanen, Carlo? Maturog kalatan iti silid. Ta, kadwa ikdag iti ubing iti silid da. Tulungak ni Kulin ang mga sikaso iti kabsat na. Ha? Oo, sige. Sikati makaam mo, Vina. Panagkunaak, Vina, Carlo. Nasa isaya at no ibagayon tagpayso kadagiti agkabsaat. Anatayan ti punno adadakkel da. Anyat makunam, Vina. No siyak, awan problema. Taamangan no addan to pa kaamuan da sa bali a tao ket gurain da tapay. Wan nga ron. Diyak kaya taguraan da talagiti umping. Nasaksakit no sa bali ti pakaamuan da iti dayta. Isu nga ibagayo itaan. Nasisingput mo't dagiti ubing. Isu apat siya kamawatan da kayo. Sorry, Colin. No, inibad ko tipod no akinatao, manak ko.
Sapay ko ma, ta sa anak akagura. Saan kayo akagura, Daddy? Maladingitan naklaang iti sitwasyon mi nga agkapsat. Kasano kami laangan? Noawan kayo anang taripato kada kami nga agkapsat. Iswa, pagyamanan mi kit ti kadayo kan ni Mami. Anang padakkel kada kami. Uwan, Daddy. Mama, agyaman kami kada kayo. Tasanda kami abinaybayan. Napatig kayon kada kami, anak ko. Saan na mabalin abaybayan da kayo? Iso na lang. Tasan mi nga imbagbaga adagos ti maipapan iti kinatao yo. Nagilimid kami kada kayo. Awan problema iti dayta, Mami. Pagyamanan mi kit di ti kaadayo kan ni Daddy. Anang baybayabay iti panagdakkel mi nga agkabsat. Thank you unay kada kayo. Nang runaken ka, Daddy. Agyaman akmat kada kayo. Nang runakan ka, Mama. Ipatpatag kayo adwa. Anak ko, ipatpatag na kayo met. Well, ipatpatag na kayo mo, anak ko. Manang, kumustang tiriknam? Medyo mayat mo't basitan, ading. No ka ba ilam timag na? Rumwar tayo intun bigat, Manang. Tain tayo agpasyar. Datayo amin. O sige, sana bali. Tada kayo mo't nga alalay ko. When kasapulam mo't lang ti agpasyar, Manang. Tapno ma-relax ti panunot kan bagim. Kulin anak, aldawan. Di mat rumwar tayo ita. Intayo agpasyar. Daddy, madiptiriknak. Ha? Maulawakin. Agkakapsutak. Anya? Apayan nga eh. Diyak mo, Daddy. Mga no stress ko la jay. Pagadalan da ito eh. Kurang la siguro ti ina na, Daddy. Wala nga ron. Saan tayo pala arumwar ita? Aginanakapay, anak ko. Ha? Vina. Nicolene. Anyat mapaspasamag ti anak tan, Carlo. Tarasam, inta kita Nicolene iti silid na. Basit lang nga anusen anak ko. Asinag tayo na di ospital. Tumandak, Daddy. Hindi ka maalaan. Diyos ko, tulungan ko mati anak ko. Adan dagiti resulta ti laboratories ni Colleen. Apaya, dagiti pa'y anak ta tinakaptan iti kakasta sakit. Carlo, agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Patya ka din na tayo baybayan. Vina, Siguro, natawid ni Colleen ti sakit na iti amada. Natawid mo't ni Leia ti sakit na iti nana. nakakasimot na kiti anak ta. Nasaysayat la ko manasyak tinakaptan iti sakit. Ngam dagiti anak ta. Di kagsaw iti kasta, Carlo. Ikararagtakit di nga agimbag dagiti anak ta. Sorry, Daddy. Tsakon matungpal. Tiara pahapyo para kanyak. Araramitik madami na kapailag. Ngam, nakaapilat tati bakik. Anak, Uray siya, Daddy. Lumablaban ti panunot ko. Ngam sumuko matibagik. Umadanin san ti apit ko. di kay agsaw iti kasta. Kabailan nyo na ita, anak ko. Lumaban kayo. Adda kami iti inayo mang tulong ka na kayo. Kang runaan ti Diyos. Kumpet kayo iti namaswa. Agimbag kayo na iti mabit, anak ko.
Daddy, mapukpukawan tinamnamag. Uray siya, Daddy. Nabannog akon. Anak ko. Carlo! Carlo, agring ka! Carlo! Apay, Vina. Itaray tayo di ospital dagiti anak ta. Marigatan da nga ganges. Ha? Nagapsot na una yan. Anya, o sige. Mabit lang nga rute sa ganak kilugan. Carlo, agawit tayo kanon. Awan kanon tinamnama. Nataningan ng tibihag dagiti anak ta. Apay, pagawinin na tayo. Agbayad tayo mata. Awan karbangan da amang paawid ka na tayo. Asikasunta na kita anak ta, Vina. Awan ang tinamnama, Carlo. Nasagit man. Nga masapol nga awatan tante mabalin. Apag banagan dagiti anak ta. Sana mabalin. Di tayo pumanaw dito ospital. Masapul nga gimbag na kita anak ta. Agbayad ta, orem ano. May remedyo ti kwarta. Mas nagimbag na kita anak ta. Awan nga ro din namnama nga gimbag pa'y dagiti anak ta, Carlo. Nakaroon ti sasaaden da. Agimbag da pa'y, Vina. Agimbag da pa'y. Vina, apay nga karibuso lagi ti tao dito'y. Nasaya at tandakan, Carlo. Awanin. Nagsinarunuan nagsati angas dagiti anak ta. Anya. Saan? Kulin. Leia, anak ko. Saan na kami apanawan iti inayo? Pang-asyo. Agangas kayo, anak ko. Agring kayo, pang-asyo. Anak ko. Naitabon ang dagiti anak ta, Carlo. Agawit tamatan. Datalangan tinabat-bati dito Kampusan to. Madamdama tapay nga agawit, Vina. Ngam na makauawit kan. Uri, umuna kan. Carlo, Kaya't ko payapantayan ti tanem na gitanak ta. Nagrigat nga aklonan. Nagbiit apanawen anak aduwata na gitanak ta. awan ang timaramidan ta. Carlo, dito mabalin natin lang tibihag da kulin kan Leia. Awan karbangan ta. Taamin tayo, agturong kan patay. Saan lang agpapada ti aldaw, apan ang ipulang tayo iti biag tayo iti apo. Vina. Palubo sa mundag iti anak ta, Carlo. Tadadan iti sidong tinamarswa. Diyos ko. Sige. Nanyaman ti planom kada kami. Sikat ti masurot. Tulungan na kami kumangaron ang mangawat iti amin. Sikat ti mang patibker kada kami. Diyos ko. Kasano, Carlo? Agawid ako ni Jebalay, ta naitabon mo din nagiti anak ta. Pangasim, Vina. Di kan pumanaw. Ha? Pinanawan datan lagi ti anak ta. Sayta, panawan nakmat. Please. Urnusan tanti amin ka na ta. Mabain akon, Carlo. Ngamin, nakabasulakan ka. Linipat kon tinapalabas. Iwaksita ko man iti panunot ta tinapalabas.
mga barwanang tamanan, ay ayatin ka. Ayayatan ka mo't, Carlo. Ikarik, agbalin ako na nasayahat nga asawa ka. Kasta akmat Vina. Liklikan ta ko man ti agapa. Tapno di ta man nagsina. Dawatan ta ti pamendisyon ti Diyos kadata. Biyag ti tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinobyak, nanang. Anya, ay ipasyar mo dito balay Tapno makita kan maamamok mat. Sige, nanang. Awis at kung agpasyar dito'y balay. Agyaman ak pinatgam ti awis ko, Jonalyn. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. May medyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonalyn. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga ti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadagiti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadagiti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wen, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinobyak. Ni Jonalyn. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Mala, sumrak kayo. Ala, agtugaw ka, balasang ko. Ay saan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman ak, nana. Kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy tagluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam to'y balay mi honey. Saan kami ngamin nabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di ka babain ha. Ket, sapel ako ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kentatang ko. Isi kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensyam la to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayo. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay manganain. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unang. Ay sige nga raud. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla nasingput mo't. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason day ta? Uray ka sa no ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kadatayaw. Makisango kumaa. Ken, apay akas la mapilpilitan a makisarsarita kada kami, anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan, nanang. Naulimat. Sa bagay, adamat kit di kakasta at tao.
Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao, Ay, anak. Ay, kita'y di kag dardaras udaws. Paliiwa man na yung pagtiugali tinubyam. Saan ko apadpadaksin tinubyam? Ang no siya kamay sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna. Sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumra ka ba'y Anya ti ko na mga ibagam. pasensya kan no siya kun ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar ngamin awan pa'y ornong ko. Adda pa'y ngawin ba'y bayadak ng utang mi kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? No agdin natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kun may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi ditoy. Maano sa mga rodyag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige, yawid kay di balay mi, honey. Nestor, anak. Di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonaling. Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar. Apa man na makaurnong ak nanang. Kait, kayat nangarot ti agnaud dito'y balay. Wala na. Sana balay, tamin nalamot nga agawid ak. Manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma, no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na, nanang. No jak mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong at. Agkasar kami ton. Anyat lot-lotwin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Natang manin. Makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya mo lang kumanti masida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka. Ha? Jaklain pagarup a pulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapat tiyem amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasin tadi kag sawiti kasta. Jak kayat nga adda diyo pagkinawatan kadagiti dadakkel ko, honey. Siguro, nukas jay amapan ijay istor. Istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana puno na ita. Nalaingkit di asumauti inam. Ket di namit nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot kasta ti panagsasom iti inak No kasta kamatlaang. Nasaysaya at lapumanaw Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka diya kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang karod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanaw dito'y balayo. Panagkunak. Nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinubyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon.
Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan, agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Pasensya kayo na, nanang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrubot kami, nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da? Oo, nanang. Tapno amok madagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mon si ka Jonaline. Ay na, agsao kayo manen ako na, kasangsang pati tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano at. Ala, sobra kayon. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agat lingat da. Asi kasumpay lang ti nga ilim tabisya. Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tadda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy ti naamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Ti kadat anak mo. Kat, naupay kan kanya. Awanen ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Uray niya pa'y tinaglablabasam. Kan uray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasayaat mo't no kasta. Kasta ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok, Ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay-an nan dagiti anak na. Kan pasensya kan, tati amok, barumbado ka akas ka dagiti lalaki, ngayon sang-sangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti gusto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok, no damang seryoso kun kwa na. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, kan suplada no daduma. Mawatayak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit matan ni tatang yo. Anya? Ay agawid ka kuma, tainta ipa-check up. Nagngato nga mitigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami, itamat lang. Agawid tayo di lugar mi, Jonalyn. No kayat mo, ikuyog tanda kita Awan mo. ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Kan imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahuam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw ditoy. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ah. Ala, agawid ka nga rodan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid kan no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alaped. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam? Diri mo ti kinapudno. Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Uray dagiti anak mo. Ngem jakmet kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga klunan ti amin. Ay ayatan ka. Ngem di nak ay ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikas kan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano ko matimamasboy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha?
pagan anok kumatikas kan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingpet, anak ko. Di kay ka di madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisin namon iti day a babae. Agasam day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngam ti jak maawat. Kati pa nagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabuelan nga isukat ka ni tatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti kagdanak. Tag naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay jay ha. Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kya asawa. Ay, wan nga rood. Di mo't makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo Awan mo't ngamin pang kontak ko kuan tawan cellphone ko. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apaya kasta ti rupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kauna yan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo nak iti husto iti balay na. Sa dista da dya tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kay asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya tagsubli ijay. Sina akong dayjay lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para itong bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No kasta, mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gayaman.
Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na, nakasara kamatlaangan iti babae at talaga aparaken ka. Kat nakasingsingput pa'y, maibagay launay ken ka, anak ko. Agam anak nanang. Tiyamok nga rod kat ko nagayat pay. Angam kilahat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wala nang, katkas iti sigod, da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala ikararag ta asa anak nga agsaksakit. Tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agya man ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin da ko ma, no nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitek ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti adwa nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yadayom para kadagiti anak mo. Wala nang, katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kanak pa'y iti gundaway kong agbalbaliw. Biyag ti tao. Anyat man panunutan, Tina, my friend. Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita, irregularak pa'y laang. Ay, day tangarod, friend. Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley iti department tayo. Ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulo tagun daway ama amwanda ti aramidan dahi Madam Shirley. Sapay la kumaat akasta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison tinaturay, iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutan, Tina. Manon adaras nga isursuro kay tirumbang nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley? Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. Sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga isursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, hun nga rod. Nanggag ko amin nagiti bagbaganakan ka itay. Sapay la kumaat ta maamiris nanto asan anasaya at dayjay nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga ramid na. Naglaing agdilaw iti pada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mat ngamin nga dadagiti tawa akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag ar-aramidam iti husto ti trabaho. Kas iti kanayon nga ibagbagak, friend. Addan to aldaw dagiti kasken kuana. Sana may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di Addan tulat ta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ta tiraramidam iti katrabahwam? Anya saan nga ibagbagam? Isursurok laang dayja atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat kadakwada. Anta kumanatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidak no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti sursuro.
Anya. No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidag, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. Unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag ko laeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kati HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutin, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, ha? Ha? Nasuro ko na makatawon nga agpapaay dito'y akumpanya. Ang aging gaitakat irregular pa ila, Kinapudno na, ma-regular kumamutan ni Tina. Ti ur-urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head EJ department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam timbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend? When friend, ni Ma'am Shirley matgayam ti parikot. No apay, asaan ka ma-regular? Bye-bye amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Apay ngay! Planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Ay, wow! Sana all! Amom, friend, dahil iti kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Bareng saan kunto na mapadasan ti kastoy. Ako rang nalag pa rin tumangak. Tapno maregularak laang. Bareng may santo nga aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti manu atawan. Sakbay ang maregularak. Pasensya kayon, ma'am, nga magpakada akon. Ni, apay nga Tina. Ada ka din sa bali apang gadam. Awan, ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasayaan no kasta. Ubing ka pa'y. Ado pa'y dagiti opportunity nga agur-uray kan ka. Agyamanak, ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen, ma'am. Apay kit din na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka nun, ma'am? Kinapudno na. Nagpakaragayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya, apay, adangatan sa bali ang pagtrabahuan na? Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na ka no ti panagadal na. Anya, ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Agam ayos lang, nga oray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing agtrabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka diti pakada ni Tina kan ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak mo, Ma'am. Ngam isumat nga minti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y ang nagpakada kanyak? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, Ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanyak. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing pa'y mat ni Tina. Kasayaatan dayjay na panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress! Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress ak man iti panagsasaunay dyan ang Ma'am Shirley. Ha? Apay? Ay, nonya tinararamid na ni Tina idi. Isumit lang aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga ayan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman di tao iti na may ana. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumet. Awan ti agbayag nga agtrabaho ditoy nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna.
Agruam day di a babae. Napay manayin. Ano manon tinaramin mo, iti kabarbaro ka trabahuan niyo. Pinagsasawa ka. Maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo kan kuwana iti kaduan. Gamita, para aramidam manan, iti kabarbaro ka trabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No ti panagkunam, kat panangisuro na itangar aramidam, nagbidot ka. Anya? Panangibabain day tayo ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabain ng ti kakadwam. Saan na ti bagim ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo amo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matan di trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta matan medyo ahead the department yo? Kat isulat ta, nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti ka barbaro akakadwami. Ar-aramidan na metlang tikas iti inar-aramid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga rotirik na. Iso nga wan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, wun gayam. Bunan lang matan ti urayan kat agturpos kanton, friend. Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo. Ay, wun nga rod. Ay, naswerte kakit di Gapo ta, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen jay kina-irregular mo idi agkatrabahuan tayo. Mag-resign mo't gaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? One Aldrin. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito, boy. Diyan nga trabaho, kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hire dan to Ay na, sapay la ko tanasing peto ti agbalin nga HR tayo Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya day ta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, uwan ma'am, pud na day ta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasing-singpet pa'y ti agbalinto nga HR yung ngam iti siya. Si kakit di ba't, ma'am? Awanan ti makaapak iti kinasingpet mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyaman hak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oh, si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Kastoy, nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo ti panagadal mo? Nakaturpos akon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan akparakan ka. You did it. Agyaman ako na, ma'am. Awon Gayam. Hiring dan sa ita-ijay kumpanya ang nagtrabaho am idi. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, Ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamok ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akabailam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan monto, no bilang, no diket HR. Oh. Ay, mas daw tumat siguro, Ngam, ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tapno makadanon ta dagos ijayan ni manager. Ay, ano nga rod? Sigurado, hire on the spot ka. Si kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dahi ta. Sure na sure.
Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani Tina itan, ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, diyan mo, maamuan ng tulatan, Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. Wen nga Rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon na diya Ma'am Shirley no makita na ni Tina. Padaanan tayo Sigurado amas daw na dyan. Sapala ko ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga araramitan na. Agbain matan, nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley? apay nga adda ka dito Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubliak, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayaton ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Ha? Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo ti panagrosrosok mo niya. Angam, awan lat amokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Oh, jak ngamin ammo ita. Kunak lakit din no imay laeng. Tapno agaplay manan iti sigud at trabaho na iti. Saan, ma'am? Kat itatam mo yun, saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ito. Saan tayon amay-may sa IT department? Ma'am Tina. Oh, Ma'am Shirley, kumusta? Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. Pasensya ka kuman iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga altaw. Jak ngamin ammo asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho ak lang dito nga irregular. Manon atawan ti naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapu iti ugali yo, ma'am. Kat kas HR iti kumpanya, kat napanagnagakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo, ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pagbabain nyo kadakwada, ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Iso pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagon daway. Ha? Uwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarik. Agbalbaliwak. Promise. No siyak, okay lang. Saan na ka narigat akasarsarita? Ngam dagiti pada nga empleyado tagrek-reklamo. Iso kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimatangak iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats, Ma'am. Congrats? Para iti anya, Aldrin. Congrats, nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kundi bidot ko. Gusto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak ta inikandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko.